Sure, wanna run a Rexa, sigo machine, nunga data say stay calm. Don't say machine, it repeat it keys or a 2-piece, forget no matandi kishi. Empilo is a costa, gogen ama Ulster. Ambela phezulu ngathi singo Harry Potter. Zodliwa zingwenya awabona malo Costa. Don't sports, don't see goni so. I'm a pencil for life, jengo puga laugh. I'm a chita hlezi ane plan when I'm pumada. Eba bakdala skula, jalos pitching gusha. Usweni zikhini. Extra Fesu, it's your boy Richie, and I'm back again with another hot episode of Mama Drama right here on Rich Nation TV of Fesu. Njengenjwayelo isikhathi sakhona sipalele futhi emakasana guys, sipalele futhi emakasana bayakhala futhi ngifuna ukuthi ngigijimele khona ngizwe ukuthi bathini. But then before I leave, please don't forget to like, share and subscribe with the channel. Thank you yabo. Hello sisiphindile njani? Ngiyaphila wena njani? Ngiyaphila sisiphindile njengoba usibhalele ngithe mangibona i-email yakho ngavele ngathi ngingamoshi isikhathi yabona ngigijimele kuwe ngifuna ukuthi before ngizodla isikhathi ungitshele kahle kahle ukuthi kahle kahle inkinga yakho yini into ekulethela ishow. Oh mina into engilethela ishow nginenkinga eyi-1 nomuntu wami. Umuntu wami naye besithandana kumnandi ngimane nje ngamitha wangimithisa izinto zaqala zaguquka. Ayikho into besakangenzela yona lo muntu lona nanoma ngithi ngimcela into zokugeza ngifuna ukimali ukuye ekliniki and we understand ukuthi umuntu maka pregnant uba nama cravings. So yena into bekayenza bekahamba nalabo mageza bakhe bayohlala le emakhoneni baphuza utshwala babe busy nenyama yenhloko badle afike la kimi sakadakiwe kwesinye isikhathi akezi nanoma kuthiwa ngiyagula ngiphethwe izinto zami zesisu like akazingeni kuze kwenzakala into ebhlungu ngathola miscarriage ngenxa yokuthi bese ngistressa kakhulu ngoba nase clinic mangiya bebangitshela abo nurse nabo doctor ukuthi like kuyadingeka ukuthi abe khona azongisupporta njengoba kwenzakala kanje ngoba umntana ethu oqala lo ngoba naye akanayo umntwana so angunderstand ukuthi wayenza kanje nginibhalela ukuthi nize nje nizongisiza ngikhulume naye. Askisi my sister for le ndaba yenzakale kuwe kona kubhlungu yabona kubhlungu ngibonile nalapha e-emailini ubhalile but then bengithi nje into encane but then kona kubhlungu my sister umuntu okhona uhlala la eKasi noma ukhona khona la eKasi akasebenzeni uhlala hamba ngama taxi mara namhlanje nje u-free usetshwaleni indoda yomzulu kahle kahle umzulu angazi bengimfunani inkosi yami lezi zinto zixatshelwa amakhanda. Askisi my sister ngifuna ukuthi simoshe isikhathi ne njengoba usho ukuthi uhlala la aroundini ngcono siphuthumele kuwe soza ukuthi istory sakhe sithini ngale ndaba engaka abantu abasisabi izinto asiye kuye my sister. My sister siyakuphi kahle kahle my sister? Siyalana nje duze uye lo mela phaya. Lo mela? Asishesha ngazabale. And my sister masifika lapho ungamsabi umtshele konke leka ngenze ngimsabe ngibekezele kule kwaze kwaba enough ne ngikhathele. Hola Butiza. Ngiright Butiza. Mina igama uReggie from Rich Nation TV ne ngibhalele my sister la yamazi my sister. Yeah nyamazi. Niyazana kanjani no my sister? Yeah ngiyaphila naye. Ngikena phila nonke. Okay mfethu my sister usibhalele la kunodaba afuna ukuthi nilidikide nyana ngithola. Manje ngizomgaya isikhathi ukuthi akhulume indaba yakhe ukuthi size ngani la ku right musi. My sister isikhathi sakho. Sikhumbuzo ngibhalele le show ngoba nginenkinga ngibizela abantu labo ukuthi baze bazongisiza ngikhulume nawe. Dala ngiloko ngizama ngifuna ukukhuluma nawe kodwa wena awunginiki isikhathi sakho awungilaleli kuze kwenzakala into ebhlungu empilweni yami still uabsent ngalayo nto leyo. Mtshele my sister ukuthi kuyenza ngani. So uyakhumbula ngikutshela ukuthi ngipregnant umntanakho wena wa react kanjani? Ngiyasangifuni. Wathafuni kanjani mfethu? Akusumntanakho? Hayi. Mfethu yini mayile ishoyo mfethu. Amtshele my sister. Akusumntanakho kanjani ngoba akekho umuntu engingalala naye la. Benzwana ngithi uvumile ukuthi wena naye benzwana ngithi. Mina ngimbambile street. Uyakwazi naye. Ngamtshela vele ukuthi wena ngisakufuni. Awusamfuni? Ngisamfuni vele. Hayi sibali hayi. Ukhuluma into eqondile. Zwakala siyakhuluma. Ngesiphi izathu?
hayi vele ngisamfuni mina awusamfuni hayi ungasamfuni phela kwamele usitshele ukuthi ungasamfuni awungavela uthi awusamfuni hawu lesidina lo muntu unesidina sani sitshele mfethu ngisamfuni sitshele ukuthi isidina sakhe yini into akuhlupha ngayo umuntu wabantu uzwane naye nayenza whatever yona le eniyenzile aba pregnant umntwana abantu manje sozomtshela ukuthi awusamfuni ungamtshela ireason hayi baba ngazodlala ngomntwana abantu khuluma vele amfili noma ngilayo mina awufili hayi angifili mina hayi umprekisa kanjani ungamfili umuntu ongamfili umprekisa kanjani ya kwaba iphutha apha bentakiwe botakiwe my sister iqiniso le akusiqiniso sayenza lento le asoba lo muntu lo and ayikho into azongitshela yona hayi bentakiwe mina awusangifuni ngamagama athini hayi vele sakufuni awusangifuni since ngoba ngamithi umntana wakhe awusangifuni that time uzungibreaker ngoba ungangitshela ukuthi awusangifuni ubreak umntana abantu uqeda manje lo into yaziyo wena ukuthi uma unemali ugijima nalabangani bakho hamba uyophuza utshwala udla imali inyama yenhloko le la uyidla khona lawo awondla umntana and uyazazi kahle ukuthi wena awunamntwana what if lo mntana lo bekoqala ukugcina angeke usaphinda umthole umntwana empilweni yakho ngiyaqalekisa hayi vele mina bayakuzama mngani ungandilandeli phuma kimi angisena sikhathi sakho angisena sikhathi sakho ngoba ke lo mntana wakho ufile ngenxa yakho ufile ngenxa yakho udliwa yini uyakutshela ukuthi udliwa yini engizwayo ngendaba yakho somntana wami lona hayi kanjani hayi somntana uyenzile i-DNA test wena uyenzile i-DNA test njengoba ungitshela ukuthi akusumntana wakho bese umbonile ngoba angizange ngize ngithathe na 2 months ngimithi unyanga wena orinyanga lo muntu lo unyanga alomuntu lo ngathi udlala ngathi lo my sister inyanga lo muntu lo inyanga yakuphi lo uyagula uyenza ulotshwala kaphuza ngisingitshelile ukuthi utakiwe bra wami hayi ngidakwami mara vele samfune engandilandeli kaphume kimpini mara izinto esikhulumayo mfethu ngathi utakiwe yini mfethu hayi vele samfuni ora umazi lo sisi lo samfuni khuluma baba ungasabi sondela kati yena udliwa yini uyasho ngithi ukuthi udliwa yini ummithisile wangabi nendaba naye into emudlayo leyo manje nawe lokho inilandelela ngikulandelela ngoba kumele ukuthi ungigeze kumele ungigeze lesinyama somntanakho wena ozibulalele inyama ungigeze mina umntana ngekhaya baba kithi siyageza umuntu makaphunyelwe isisu wena angeke ngikuyekele ungakangigezi isinyama ngizokwazi ukuqhubekela impilo yami uyakuhlolela ayangihlolela lo ngani aleyathi leyithanda ukudlala aleyathi leyithanda ukudlala bafethu masisa uyambona kuyahamba islima lo muntu lona mina usovele baba zwakala mfethu ngilandele athi ozala mfethu yini ngathi usaba indaba zakho awucini ube indoda ozoma ngapha uyazisaba vele useless kabi empilweni useless ende yimi ngamzama ngamchinisa ukwazi ukugcoka kahle namhlanje yimi bekangagezi nokugeza lo muntu lona bekangagezi nokugeza ahlala le ematekisini mngani wami uhlale unobunjani angizwanga promise yena obenjani inhlangana naye my sister mara mbona my sister clean musi ayikho le sitshela into ekhona bro yiyo nale khona engikhulumayo ukuthi yena ngathi unendaba hayi vele mina amfuni kathi wayile endilandelela amfuni mina awufuni hayi amfuni manje ugapha umntana abantu nje kanjalo hayi vele amfuni aphume kipi endilandele angisho nami ukuthi like ngizomlandela makayenze into eright ngoba mina kithi once bayenza lento le lesithunzi somntanakhe sizosala silandelela yena uzolahlekela nawe lo msebenzi akanawo nazo besathi seziyokhalela wena manje ya kula uyayeka kanjalo ya kula nto enjalo vele siyadibanisa entani Netiwane center awena mfethu wena uthanda amajoke wena awube serious mfethu silungise mfethu umntana abantu abe grand nawe ube grand uchubeke ngempilo yakho mawukuthi wena uyasho ukuthi awusamfuna ngithi yes ningacabani ngoba wena uthi umntwana mfuni or whatever no okay mawukuthi nina nizocabanani ngendlela egrand ngingacabani ngale ukuthi wena ulwe nayo my sister angithena nguye wangilanda manje sharp mina bezokubhayela ama chips ngayena wangilanda mina ukulandile ngoba unenkinga awizwa le ndaba ne hayi indaba kangizwisisi mina ukuthi ufunani kahle kahle ukhala ngisisu yo my sister ngicela umchazele ukugcina ngiyaphinda futhi ngithi njengoba wena bo irresponsible for lo my action wakho bekumele ukuthi wathathe umamele kwalahleka umntwana lobe ngithi ukhona ngenxa yakho wena so manje ngithi usawusangifuni wena ngicela ke ulungise for mina
ungilungise ungigeze lesinyama somntanakho siphume ngikwazi ukuthola imisebenzi ngithole nendoda engcono abe nempumelelo umntana ba idlozi lakithi linkhanyisele ukuthi mangizophinda ngenza omunye umntana angangibe training njengalo wakho mina nginandaba nawe selfish kabi wena into ezisela ndoda ya mina ngoba ngishilo vele ngathi kanti amazulu aso ya mina vele ngishilo ngathi umntwana so vele ngiyakwazi into le uyakwazi ngibambile impela straight Makasumntana kuso wakhe uke wangibona nayiphi indoda njengoba mina ngihlezi ngimbona nekhebereshe zaserenkeni na umbuzo na behlala ngimboni hamba namajita ngayilala ama group angamtshela ngezikwadi zakhe le unekwadi my sister unekwadi wena kule age enguyo mara ukhona umuntu ongaba nesquad kule age enguyo le nesquad ngakhona anama ngicabanga ngibona ukuthi ushawa ngeage ushawa ngeage lo muntu lo ushaye age kenzakalani ngeage mamshaye age kuna lokho kwenza kuna lokho ukuthi lokho enilandelele etshela abantu ukuthi mina umntwana yabo ukuthi umfaka isinyama oh mayise kafaka wena isinyama manje hayi ungremuva vele umfakela uNike ukufakela uNike emuva kanjani ukufakela uNike emuva kanjani ya yamakisa into lo yenzami ukubhekisa ngabantu ngoba ukho responsible uthe uhluleka ukumela indaba yakho that's why abize thina ke manje ngikutshela bro thina masifikile sizolungisa ndane sihambe ungalungisanga ungamtshelanga umntana abantu ukuthi uzomgeza nini lento leyo or kanjani my sister enjalo yes ngendlela enjani lapho ithi sizwe ngayi straight singazi mangeza uyazi nawe umzulu or umzulu mbumbulo angithi uyazi ukuthi kuthenga inkukhu emnyama nenkukhu emhlophe niyogeza esigangeni uzuzohlawula lapha kithi le damage yenzile ngoba ngikhiphe nobuvirgin bami ngoba uthi mina ngine squad yiko ngutshela ukuthi asikazi sijole mina zomzulu ngumvenda mina umvenda ngikhuluma isivenda nda so ukhuluma isivenda hayi vela so vela ngazi phela mina ngiyala into nale uyabona umuntu wamsho ukuthi uye waza nama fake promises wakhe ufike la azoba umzulu namhlanje saka umvenda awuzi nami ngihleka ngibuza ukuthi lo mntana lo aphumile ubonile nje lo mntana ukuthi kuzoba ichaos so akangeze ngiphume kuye ngifuna lo nto leyo hawu nami simntwana kuba bakhe hayi vele ngiyazi lento ukukhuluma mina awuyazi into ngifuni vele ngimazi vele sengijikisa manje angimazi lokuba mazi lo muntu awumazi hayi marufumile mangifika la ukuthi uyamazi uhlala ngemistake vele mina uhlangana ngemistake one day only mara ihloflof niyenzile hayi angikhumbuli mina bentakini hayi wena story sakho sihlangani bro hayi story sakho sihlangani my sister uyamuza lo muntu uthini ngiyamuzwa uyazibhedela nje or maybe usaba nina angazi mhlawumbe usaba ama-camera lo futhi lo ngimhlazi mhlawumbe usaba ama-camera sicima ama-camera usichazele kahle bhuti wami ya cimani lento nemese ngikhulu ya nesicima ama-camera sichazele hayi cimani lento ngikhuluma mina cimani lento le hayi bhuti wami wena story sakho sihlangani jikijiki umzulu jikijiki umvendo wakho hayi vele ngifuna ishiti le yasile awufuni ishiti eyiphi yona le angifuni mina siyishiti thina manje yani ishiti venonke bhuti wami asikhuleni bafethu senzeni into right bafethu yabona umntana abantu manje ngibheke umntana abantu manje yabona the way angakhona manje mfethu nami iyangithasha le ngileni mfethu awucini ube indoda bheka ukhalisa umntana abantu manje hayi mina ngisamfuni vele mina awusamfuni vele ngiyavuma kodwa yenza into right for umntana abantu into right efana nani uthi yena uphunyele isiswa ngithi manje ufuna ukuthi umenzele into right since wena bomsipatisile umntana abantu kwamele uthenge inkukhu ilona le efunekayo umgeze umntana abantu from lapho songachubeka udla inyama enhloko or uyenze ini thina sizingeni hayi hayi uyala hayi ngeke ngikhone mina hayi my sister lo muntu lo manje makasho so thina simenzani my sister hayi akunani yini isolution obona ukuthi mhlambe like izokubeka endaweni right thina 16 engicabangayo ukuthi nje ngivele ngemaphoyiseni mina naye senkantolo ngoba ngezi kanje enkantolo ziyakhulunywa and mangizoyenza mina ngendlela yami njengoba ngisho bhuti wami lesinyama esikimi nale bhadeli ngilandelayo zizosuka kimi zingene kuye and ngeke kube mnandi uzothuliwe angaloyiwanga ngosodibana epolice station sodibana epolice station sohlangana khonale hayi mfethu it's fine ke thina sizamile ukukhuluma nawe wena uqinisa ikhanda zama ukuba umjida mfethu lento le ayikho lento le fine mina ngikhulume nawe
sozosibonela ngizodibana enkantolo manje angithi usho kanjalo my sister yebo butani hayi it's fine ungavaya bra thina isikhathi sakho screen ngawe my sister uzizwa kanjani njengoba sizile lana sizamile ukukhuluma naye mfethu na ubonile ukuthi sizamile kodwa yena lo muntu lo ubona ngathi lento le mhlambe ijoke or sishaya prank angazi my sister uzizwa kanjani kona ngiphoxekile kodwa nje ngizothi ngiyabonga kini ngokungisiza kwenu akufani nami ngine closure yokuthi lo muntu umuntu onjani yabo bengisitshela ukuthi ngiyamazi kanti hayo uyaclaim ne okay my sister before ngihamba ngifuna ukuzwa ukuthi ispan sethu sikuphathe kanjani before ngizovala asingiphathe grand sona ispan senu bafethu ngoba ayikho into bengizoyenza lo muntu kunini ngithi ngizama ukukhuluma naye kunini akangishaya indiva kwesinye isikhathi mawuya kuyi bekavela kuthuke nje akubukise ngale ihlamaza abangani bakhe ne hi my sister let's just hope ukuthi mani yala enkantolo ubatshele yonke into my sister ungasabi batshele yonke into leyo thi leyo kwamele bayishayela ama charges azwakalayo yangithola yeah my sister hayi usale grand ithi thina sichubeke siyosiza abanye abantu ngiyabonga asibonge my sister ekuseba bafethu anibonile bafethu ngivelile emakasana untwana ngizamile ukukhuluma naye kodwa hayi akawubamba umshini wami bafethu leyo thi le iyangiclaimela ngitshela ukuthi yona umvenda ejikijiki umZulu umvenda wakwazi ukusikhuluma isivenda nezulu sakho neyamuza ukuthi hayi asicondanga bafethu kodwa ngikhulumile naye hayi awabamba umshini wami bafethu akabamba umshini wami my sister uze decide ukuthini le ndaba le bazoyicede emakhodi so mina ngisishayile isipani ngicedile bafethu before ngizohamba please don't forget to like share and subscribe to the channel and one thing again bafethu please help us reach 1000 subscribers thank you ngiyabonga